Với in hi July ni somni pathum sang ni somni panga ni lai ni ani a clear tu lengai thatu te chibai le vek ule kan video te top thleng in minlo clear sakin minlo ngai thak sakula minlo like sak ve ngei don nia cookie sipai panga Kahhlum an ni by Mr. Wheelchair cookie ral shat pol ho khat chin cookie Mizo army CKMA sipai panga chu ni zana an pol chunga boina chhuwa ka Kahhlum an ni a ni zan la ya khan Nune district ka Devai jang khwa a anin ka pani hethil thlenna mun hi an headquarter atanga kem somnga palia hla ani in an pol mi le sa te inkara thuin mulo om chu an pol mi le sa panga te hian an thi phata ni district police te chuan hethil chui chang tur hian a mun hi an pan ngala CKMA te chuan thu chwa an siama chuan in sha thiam lo ton na le midang chunga chhiana thlen du ril rupu tu te wangin an sipai te hian nun na an chana an pol le an namtan chana na sata kani ti an tarlang CKMA hi kumsang ni somni pathuma din khani in suspension of operation SLO mangin sarkar nen in remna thuthlung ziak lo an ni a an ma nia ro in relin zalen takin an chimai thina ni SOO hi inrem siam na ni a ral thwam manga che thin pol tile sarkar inkara indona le sipai che na ti top na ta na malak na ni a remna zonga in biak na kalpui ani tlang pui thina atlang puin in ka hai puan te ral thwam manga che tholo le sarkar le pol te inkara inrin to na siam te chu he thil hian atumani US Senator in India, China le Brazil avao US Senator Lindsey Graham chuan ram pathum Russia hne na changa oil leichin India China le Brazil te chu Russia andor chunzom zelani chuan anram economy ti chat sak veka awawa Russia oil mantlom le chetak hi an le chunzom zelani chuan indona chunzom zel turin an tran pui ti na tluka angaya tariff amaka tam tuk sak ani don ti asoi thisen chwamhang te manga sum an siam chwa te hi sum thiang hlim lawani a ram pathum te economy ti chha thi shena pakhatma an nei lo hle a Republican Party in US le athopui ram te chu Moscow hi sum le pa an lak lo na me pin sak tura an tur chiam nuwa US Senator hian he thu hi soi chuak ta ani President po athu soi hi thlopin Putin hian ni somnga chunga inrem na thuthlun adu lawani chuan Russia hne na changa oil le gas le thin te chu tariff za in ti punsak atuma Trump hi Putin a chunga hian alung a oil lo tak zet to a thataka anin kommek la in Ukraine alo bele ta thut mai te kha a thin tirim tu ni a tariff ti punrot na hian engkim a chingfelin indoti top na tur ani don lo ti chu shema che Putin an inbiak rem na nei du in dokan khat an kilpui theina tur ani nge an be se tletani Trump chuan Putin hian mitam taka bum to ni na soya Obama le Hillary Clinton ba ka Biden ate po kha alo bum fo to a ma se kai ro chu min bum thengai lawang ti in asoi US Senator H. Richard Blumenthal chuan Russia ne na insum don ton ram to phot chu an kom ser zel to dona tho ho na nei pui chu thoshan an ram economy tla niam doi tur khopin she kan tumani Senator le Richard te hi partisan ve mi an ni a Kumin Khan US ro rel na inpuya na taka Russia shek na turot na bill an lo pulu dun to ani bill hi pasla ni sia lo ma se apulu tu te pani hian thei top choa nor zel an tumru khomaya pas ani vai chuan Putin a indoral thuam chatura dor chin tu India China le Brazil hi aso khok tor na tur lang sar zwal te ani a bila hian Russia hne na changa thil le thin ram te chu tariff za somnga ti pun sakrut na chu lang sar berani Senator hian India le ramdang pani te hian Russia in tlom taka azor oil le gas an le thina wangin indone thlengme ka hian amo phurtu le puitu ni in angai ngit mi a heti lai me khian Trump chuan Putin hian ni somnga chungin in betura o apo do lawani chuan ama do thin tu te piang ne na tariff za lui tuk atum thu in alo norvering boka bil pulu tu te hian president ne na ngai tan thu mun an ne hian omzia anei thui theile don ni in an ngaya hemi chungchanga hian White House office nen po tho huzel tumin ro rel in hian he bil hi apas ngei theinan chan an lana sahle ani India hi Ukraine le Russia te in do tran tira tang khan Russia hne na changa oil le gas le nember ania anram ven himna ta na thilpui mo tak tak an zora wanga tur mai chawan ni thu an soi to a External Affairs Minister chu US Senator ne po in bepop to in tariff ti pun chungchang hi an soi du na ni
US hian Russia vo zam nan hian ko sang a hreuna sa hle a tuna phei hi chuan ama chau po du tok lavin a dor tu te thleng po in a mer tel to a kumthum chung ze chu Republican Party te hian Putin an in do a chun zom zel lo na na ra man na an lo siam to te chu Trump hian a thlop zui te zelani Gaza aril drama wanga thi an pung twal Gaza Strip a tholeni khan ni khat chung lekin Palestinian mi som panga te chu real tram twar lavin an thi a anjing a hian Naupang pali an til eitur tlak chama wanga thi na hi Gaza a cheng te swat tulian ber ani meka indochan tira ni tanga tram hlum zong za thi za pakhat an chuang to ani Israel sipai te chuan Gaza a bom an la thlak ngeng reng maya mi somriat pakhat thi in UN chuan tuna sipai chet na wanga thina le chiat na sa tak thleng te hi atluk puitur omlo khoparap thlak le tribai om ani thu an soi hiala karma sa khanjil drama wanga thi hi an tam zwal le a tholenia thi zinga hian no sen kar rukle ka upa potelin Gaza khopuya damdo in pakhata aborala mi panau pangkum som pathum mi po damdo in danga athi vele bok no sen shing tu no hian chu tha ai lawa wangin nute tui ane lawa no sen in nute tui aya aren tur bong nute taknial po leitur an mo zo lawa wangin no sen ka rukmi hi aboral zui ta ani bong nute hi awang ema aum chunte po belte khat dollar zaman te ni a mina zong tan leirwal ani lawani thlanga chung chu Israel hian Gaza hi an sheka eile in turpa ka fuel phurlu an khaplata March thla khan an khapna dan lek ko hi ti khobel sotin chanpui na thil shrim chulak lu an phal lo bura amero chu me thla chang khan US le Israel ten an tin chanpui to pol GHF chu Gaza hian lo tir ni in he pol hian soisel a lo le nge UN in atarlan dal chuan Israel sipai ten GHF bulatan puina don tuma intlar an tha to zong za thimi sang khat chuang ani to tholenia an chet le na nunna chan jinga somthum pakhat te po hi chanpuina don bei seya intlar anni Gaza khopui marlama building ka mi som panga thi in shati refugee camp pa omte jinga po thi le hliam anom bok UN Secretary General Chuan Security Council ten hena Palestinian mi million 2.3 tenuna der thong taka ommek chungchang hi soin tram hian zwalam apan chhomek zela thine in thla azara mitam tak chuan chanpuina don bei seyin chowei khat ei chau po an mu theinan chanpui tu pol lo lan hun tur chu tlumte thlir takin an thlera Israel hian Gaza hian sipai chakna le thil ti theina chu ani telin an mang war sau sawa Gaza amun him omchun Der al-Bahara po sipai adabel mek boka Gaza Strip munza somriat pariata sipai chakna mangin nget takin omhunan kwarto bok sipain an lua kha hnem tu ema wangin ami cheng de chu mun chep taka an beng kho mani ti in UN Secretary General hian asoyani Gaza doctor de chuan eile in thatlak chama wanga damlo an pung chhotu to ti soyen damdoi ina om tamjok te chu hetianga wanga nana twar mek te an ni a hospital director chuan drama wanga thi hi an pun chhozel arin thu po soibok silai ka wanga hliam twar te po in damdoi in hian pan khom zela doctor te hian manro tha an nei lawa wangin liam pui twar te chu enkol ngaina an shabik lawa eile in tlak chama wanga damlo te hena po an mamo ber cho an lui thei chuang si lawa doctor te hi an lu a hai tak zeta ti thei an nei tlem hle Director hian eitur lak chama wanga dam lo hi mi nuai ruk an enkol to ti soin hengzinga sing ruk hirai puar an ni a thisen tla cham le tui in tur an nei lawa wanga dehydrate an ni bera doctor le nurse te po an ha le ril tram luata na an tho mek la in ni khoshelavin an tlufawa damlo te chapo ni lavin damlo enkol tu te po hian enkol an mamo hle ani Gaza hian chu zonga chwale Israel bom thlak ton fu hi a hlom dan a in chen renga UN Secretary chuan Israel sipai te thang kam vek ni in asoya asoizel dan chuan mi pui pun khom na hmuna Israel sniper te chuan silai an met puak fawa mishing swat na an kalpui ani bera UN hi mishing nu na chan him tu ta na din ani wangin hetiang thil hi kan en liam mai tur ani lo atiani Gaza chanpui tu pol lu to zinga lian le changklung ber the Norwegian Refugee Council te po hi Gaza chung an staff te nge po in eile in tur an ta cham to ti an soya anei tur nei chun te po an sem chuak zo vek to a tom hul na tur tak ngial po an nei to lawani
Europe khomwal puiram sang ten an sum tho khom hanga an le eile in cha khai momo chi sang phur lir theiza chuang ze chu Gaza lu phalsak an ni miau si lawa wangin Egypta kudama te an ding mai maya UN chuan Israel hi tlom tumna nei mi alo le an hmalak na zongzong dan cha vek tum tua apu ani Israel lam chuan UN in apu na sang te hi chang le tin civilian te hi tha tumin an bitum ngai lawa Gaza chanpuina thil lut lawa te po hian mo an phur lo boka JHF te po in until sem chuan hmuna thina thleng thin ya soite chu na sataka phwa chopela thedar thin ani thu an soi ve bokani chanpui ngai chanpui tu pol tam tak chuan Israel sipaiten Deir el Bala a hun an khwarta ka wang hian an tan chuan thil a khol kham zo ta vek ti an soya WHO Secretary General chuan an mi le sa ti omna mun chu Israel sipaite hian trum thum ngot an bei to thu soi chhuakin check in pui ber po ti chha ta ni a sipaite hian in chung hilo chilin nunaw te chu chhuak tur ti in mi pa te chu kol an bun tir boka an zinga pali hi sipaite hian sheng mekin pakhat chu Israel sarkarin tan ina an khung bok WHO chuan an mi le sa te hi chhuat thwai tur le hum himna thatok tak noya anom theinan Israel sarkar an shia tir to a an check in cheta a hian damdoi ina mantrang kai tur medical supplies dam tak da ani a heng song po hi a chetel veka Israel lam chuan che chui tori lo an tum thu seima se Palestinian tam tak te chuan an che na mun an lapan ngam chuang lawa silai musur reng le akha to ka bompuak le dur thin te wangin mani che na mun pan ngam an manglawa helicopter te chi le drone thokwa reng te hian mipui ati chi ai hle a an ngai angam thei tak tak lawani US in alo rot chwa to ni somruk chung o in ka hai chung changa Hamas le Israel te indor ne nei to chu chunzom thei alani le talawa hei hi achan chu Hamas 10 October ni sari a Israel an bei chuma an mi man te chwa turati ani rwalin Israel te po in an mission te an chwa bok turani a chumi ba ka Gaza a hian chanpuina tamjok lu phalsak turati an ni boka hemi chungchang a hian an thua in mulhei theilawani heta telve official se chuan masona omto thuan soirwal hian an thukhel tur zinga poimo berle kherber chu in ka haya nuwa Gaza tang Asia sipaite en son chuak tur phut na hi ni Hamas te chuan Arab ram zongjong te hena mishing swata sheklum thak tu Israel te nen in somna an nei zongjong chu chuchat turin an ngen to bok Ukraine in do thlona atla French Ramin Ukraine hena unpack in do thlona Mirage 2000 fighter jet chu tholeni khan enchina nei ni in a khol fel tok lawa wanga che swal thutin wansanga changin atla tha a pilotero a him hlawani kumin khan Ukraine hian hetiang thlona hi andong chana tun hi che swal ma saber le om chuna ni a pilot hian leilama lovil tu tin hena a thlona khalai hi a chian lo thushila hemi changa rei lo te nuwa pilot hian in sa senga chul ti she thiamin azwang chuak ta a hliam na em atwar lawani thlona tlak na mun hi Ukraine ram chung volin hwam chung ani a February thla khan Ukraine hian avei khatnan Mirage thlona hi an la luta nikum khan Ukraine thop pui gram changrwalin US siam chwa F-16 fighter jet po an lo peto bokani me cheno pangpong swalron ani Odisha thil do omlo tak mai athlenga kumtling lo me chepakha churam noya mi painan pong swalrona engtin tinemo atlan chuak theihlawa mase wan doina hena lakyan san ta chuang lawa ama humtu tura angain alo khoi non vele a birthday lom zo achanu ne na in lampana an kallagin mi pathumin ron man bethutin ram noi lama an nuk luta pong swalron ani nu hian atlan chia a kongpuya chuang chuakin truck pakhat lo tlan chu alo phara mase driver hian headlay roll khongai thlak tak hi alo pong swal vele ani zanrei tak thlenga alo hotak silawa wangin achung te mang ang chuan police station na mibo report an theluta athala kan thedar nuwa mi pakhat chuan thojan zan contracting lai chunga amo thule amo dan chu arin hlel dewa wangin police te aron shia tira police te chuan truck omna hi pan ngalin meichia hi an chan chuaka truck driver po hi man ngal ani bok to swal tok tu hi shelter home lama dalu ani a truck driver hi kumsum ni paruk mi Shubham Singh ni in Madhya Pradesh lam mi ani a motor khal hi shen ngal ni in Koraput lama cement da tura phur bok Odisha a vek hian tleirol kumsom pangami chumi pathumin an pong swalrona he tleirol hi hokizir lai ni in tholeni khan achunga poi khoitu te himan anni a July ni thum tlai khan hoki zir zo in lampana ho chu an kochle a thopui panhi te hian lo manin hotela an shwaya an pong swal zuita ani
mei chi chung te hian FIR thelu tin police ten an chui chian nuwa he thila in hnam hnoi mi pali te chu chui chuakin an man nga la coach le athopui panhi te hi anin rol ngei ti fin fi ani a ma se an me man pali na hi chu a in rol na tak mo chwa alani lawa wangin an chwa ri ani Delhi chiang me che pakhat po Himachal Pradesh a thlen na hotel nei tu pai na Pawngsuala me chia hian a soidanin hotel nei tu hian a soi chua ka ni chuan a tha tur thu in awawa heti chung hian police ne na akal ta thawa miswal hi an man ngalani me chia hi daram shala khobula hotel pakhata achian te pathum le na thoka chhortu te nen an thleng hawa ama chhortu hi hotel nei tu pa nen hian thian thatak mai an ni a chulni khan achian te pathum hian leng turin an chhuasana hemi hnu hian miswala hi apindana ron lutin apong swal ta ni nasitaka vaunima se huai sen takin thunei tu ten hena athluluta achunga thil swal ti tu hi man ani ta hlawani ke Newton current state mun za asomruk an thunun to Myanmar a sipai ten sarkar ai ro an rela tanga kumli nuwa the current national union ke Newton chuan current state chung mun za thina mun somruk vel chuan thunhwaya an da to ke Newton hian current state pon lam tanin tharia le bago apo hu hang an nelian to hle July ni som pani khan Ogrit HTA camp chu lale in tunhaya an chen lian thamberani a hemhun hi mewati changa mel som thumala omni in Buddhist Army DKBA te headquarter bul mai ani a DKBA te thun na nwaya omchu ti hian an chu sakta a ramri lama poinin so nge thei pha donani tuna hian Myanmar le Thailand injina games sang ni zali som paruka KM Zarial vel chu ke niute hian an la to a mun thuma chena mun kha chuan thunu na nwaya an ta to ti na ni ramri tan tlanga sum don le ral thwam chok lo na lama po hlok na tel tur an nei chho thei don chana ke niute hian ramlak ai ma in ramri lama in khwar nge hi an ngai poi mo zoka an se bai te hian an thu nei na so nge an tum hle a chuti ral chuan an pol hi chak tak le ne mai theilo tura thwam that tumin ro man na sang an siama an bo zui mol bok ramri hi an thunin thei ani chuan ramdang ne na insum don tu na kong thar an sial thei ngei dona cha khailak lu na kong achat na chuan ral thwam la khom na tur thatak an nei thei don ani an tum anga thil an kalpui thei ni chuan ramri kal tlanga thil thon chwale lak lu ba ka ramdang te ne na an insum don tu na zong hi an thunun pum hlom thei don ani kumsang ni somni pakhata sipai ro rel na hnuaya Myanmar aum ni khan ke neu le an thural pui an ram ro rel na thlak dang lam du tu pol dang ti chuan Myanmar le Thailand ram ria sipai om na mun somni pakhat an la a he hian Myanmar chim lama sipai ho ro rel na po ati ngeng dora ke neu te ram lak na wang le politics lama an ma so na pung chho zel hian current state chunga in do na po hong nei chanin sipai te ro rel na po ti bai chanin current nam ten an ma ni puala ram nei an phut na hian zwal lam apan chho mek zelani China in mishing tia robot thar an siam chuak ama in battery ain thlak thei Chinese farm pakhat chuan mishing tia humanoid robot battery thlak sak ngai lawa mani in thlak thei an siam chua chuan tlang zara he robot hi ni sari chungzet mishing boy pui ngai mi alovin darkar somni pali anung thei dona fit nga le inches thuma sang ni in kg somli pathuma rit ani a apum ro amun somni khol in thlep thei manga siam ni in adu lam hoi zong in a herkwal thei bokani wifi le bluetooth mang kop thei ni in hei hi athunun tu te tan asam khai jok na ti ani a dual battery system athwam ni le zelin 48 VLT lithium battery manga a battery man hi thaboka darkar ni chung ke in akal theyanga darkar li chung cholmi alovin ating thei bok dona minute somka chung in charge full le thei ani bokang asiam chuak tu optek robotics te chuan thil siam na hmuna na athok live video posin en tuan pung chakhle a he robot worker s2 hi thil siam na factory le me pui pun khom na hmuna na thok thei tur siam ani bera optek robotics company hi kumsang ni som pani march thla adin ni in mishing tia robot siam chuak tulian berni mekin an robot te hi mishing nun ti ol sama chung kotinin an man tangkai thei tur ra man thin ani a an tumber chu robot fing tak te chu mishing te chok jang khai tu ni turin ani Bangladesh Zohnahthlak mi somni pasari rang mo ani to Bangladesh Air Force thlona chu thochan ni khan da ka a school le college campus chungzo na changa rontla in chiatna rap thlak tak athlenga mita mutu te chuan jet fighter tlak na mun hi akang hlo ni nan soi nuna chan hi somni pasari omin zirlai Naupang le pilot te ho anni a liam tor hi za som sari velan omboka Bangladesh a Zohnahthlak jinga chiana thlen na saberani thlona hi
kurmi tola Air Force Base atangin Zohnahthlak le minute juka athlok chhuaka reipo ala thloma in khol fel lawa wangin achi boitana pilot chuan mi pui om tam vak lo na hmun lampan pui tumin thei top chhuama se athunun zo talawa utara bula school building chhong hnia sanga tla in al zui ta hlwa mai ani building kang atang hian rang engemaw sa chulak chhuani to in adam chhuak te po dam to in lampan pui zel an ni a Zohnahthlak na hmuna zirlai thin kha chuan ruang emaw pawh hmuh ala ni lawa thlona hian building hi asu chiang hle a school chunga hian zirlai pa ka zirtir tu engemaw sa an oma dam chhuak pakhat chuan thlona aron tlak atanga reilo te hnuwa kang mai a chhuak ngal ti soyen naupang tam tak mein a kang lai hmuh thua sui bok thlona che swal lai mit ngeya hmutu te chuan thlona pilot khan atlak na pia field lam kha pan atum na sa hle ti hriat takin thlona kha a thle a nima sela a thleng zo talo thunga atlak lai takhian class an zo fel to wangin zirlai naupang te hi pawna anom deuh veka chuti lai tak mai chuan thlona chuan an omna in chu ron sudotin thilpuak ri hriat turin azui ngal zata muntin mai chu al ngal zwa zwaya lammu chwa lo zinga hian zirtir tu le skula na thok then kat te po an tilani hem van doi na thleng hian Bangladesh rampum pui atwama borwa ka rit sur maya naupang pui soilo te thina wangin an chung te ril runa le shil hai mel chu mo a she omin no an fa te so na chiao vong vong thom shat tur aum ol lova adam chuak zinga zirtir tu pakhat chuan thon lok nei mo injal rin lok na nei hun po om lovin thil kha ron thleng thuta eng thil ne thleng ti po kan sha chian ma in kang mai aron chuak ngala mai ale mai khuin mun tin mai abo ngal huk ni in asoya aban pani chune satakina kanga a mai le abeng vel abel kang ut ruam bok tamtoin lampo an boy noi khop maya Kahhlum zinga hian kumrian mi te omin kumsom pali tanga som pasar in kar te pon tel noka mi pariat chu an taksa akan na sat ema wangin an din mun a thalo hle China in US mi pakhat anrama tangin chhuatiran phallo US sarkar hnuaia thokmi pakhat chu China mi malthil ti turin azina aram lama ho tum chuan China sarkarin a ho a phalsak tatlat lo maya ama hi aming tarlan anilawa US Patent and Trademark Office thok ani a Washington chuan achung chang hi an ngai ven ngal hle a thojani khan Department of State chuan American mi le sa ti himna tur chu an ngai poimo berani thu soin China in a ho an phalsak lo hi arang theyang bera bwai puya chui chian tur ni in Chinese thunei tu telam po biak po tum anni hepa hi Chinese American ni in visa adil na US sarkar ta na thokani thu asialan tel lo wanga China tanga chwa phalsak lo ani a China hian achung te tlo turin thlengmo zaliam ta khan zina China chanchin bu pakhatin tarlan dan chuan hepa ve khi April thla khan cheng duwa thunei tu ten an lo sheng tong heng he a shen ani chan hi China ram ven himna lamta na hlo om thei thil ti ani wangni in atarlang Thojani khan China Foreign Ministry IO thupuang tu chuan he thil chungchanga hian engma puanzar turan nei lo thua soya anram sarkar hian khwal jin te lule chhuadana hian dan ang thlapin thil an kalpui china tuna an shen mek po hi chan thatak neya ti anni thu chanchin phumi te ma asoyani Washington chuan China sarkar hian anram lampana ho tur khwal jin te asheng photo chen ti asoya anem nge nan Thojani khan China chuan Wells Fargo thok US mi le sa Chenyo Mawi chu China chwasana phalsak lo thua puang le chia bok China Foreign Ministry chuan mau hi poi khoine engemaw a inrol awanga sheng an ni ti asoya heng thil thleng mek te wang hian Washington le Beijing in karbo rak hi a thalo khop maya mana ta to US le China ti hian anram chung en thlatura spy tir chen anga anin pu ton photo a ram ro rel na ti buaya thuruk in Highland saktuma che tho thin ni in anin pu ton bokani Tun hai khan US Department of Justice chuan China rama piang US le China khwale tuini na nei kop US researcher Chengguang Gong chu China ramtana en thlak na thokle thuruk then khat ronia puin thiam lo achantira athil ruk te hi nuclear missile ka chwana hriat theina turle ballistic missile chui theina tur duan chinna blueprint te ni in ama khingtu te chuan gonga hi Los Angeles sa research farm ma athola yin company file poimo sangthum zaruk chuang chu laptopa adalut ni nan soya hemi hmuna athom ma kian gong hi China veitam takazina sipai te man tur khol thar siam na ta na sum zonga zin niapu ani bok Champan Iran ka le apoi tilao
Donald Trump chuan Iran vole in atulani phut chuan US hian Iran nuclear mun ti hi ka le a she ho lo ti soya Iran foreign minister in uranium ti puitlin tuma malak na an kalpui to chu ti to pan tum lo thu lo soi to chu Trump hian a chang le ta foreign minister hian thlamhasa Israel ne na in do lai khan an nuclear mun te chu a chena sa hle ni na soya nima sela chu san zai rel an tum thuero a soi ho lova chiat na an to te wang hian an chol lai lok ringota ban san theiro an ni lova an scientist te kut nu le tha le zung sum le pai hun le tha tam tak an lo senral to na hi handa mai mai tan chuan an phal hlul lova chu mai pia lama an ram in hlotlin na an chanjinga pakhat le anin chuan ve na ni thu foreign minister hian tho chan ni khan asuyani US paite khan nuclear site te hi anti chena sa hle ti ero aphalawa a chena satlia mai ponilavin a chungril lam thlenga bom chia tani a an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chanchin te po soitelin a risel na challe Washington nenin piak na nei turin Iran hi anin hong em a amai ro chu tun den huna hi chuan engthil ma aru lang ro ta soi an tum lo ba ka a hun tur po an soi chiang duri lawa foreign minister in chanchin bumi te ma tu soina anei nu lok hian Trump chuan a social media a post siam ngalin Iran nuclear mun puite hi ka soi angeiin a cheveka a trulani phut chuan kan chile ngei don ti in Iran hi avodan sahle a thlamasa khan Trump hian US paiten Iran mun poimo a be puyan thakna chu soisil bawa thafilor lakle hlotling takani thu alo soi fo to a Iran hian nuclear program hi an boy pui chun som le ni vai chuan ama ayana zo ka chetle tum thu po a soitelani US in an bom ma khan Iran hian an nuclear mun puya bong rechen khat asun chuak ne soi chu Trump hian thudik lawani thu soina sa hle a hilai muna thokte hian nuclear site luka le chung te chu mu thelo turin an lo khu lok veka kha bong ro sun chuak angin an ngai ni in Trump chuan a ringa Pentagon Intelligence Agency in zirchana na ne ya chuan US chet ne hian Iran nuclear program hi ati chevek lawa thleng muza chung chau ti khotlai ni in antar lang ve thung Iran hiram sang ten nuclear ral thuam siam chu an tum lo nan le nuclear chakna te chu remna le moana om theina tan mang tura in remna nuclear non proliferation treaty a atela Israel ro atel lo thunga chutiang bokin India po hi atel lo langsar jinga mi ani UN nuclear watchdog chuan Iran in nuclear ral thuam program chaktakin an kalpuiti fin fia narin tlak tak an nei lo thu an soya Iran pu in nuclear te hi thil lo omata nilavin ami puite tan tangkai ta kamhana tan chawani thu an soi ve boka nuclear ral thuam nei nia rin Israel chuan Iran an beina chan khan nuclear ral thuam siam chwa lo nan ani thuan soi fo to a an chan chan hi mi then khat chuan an pom chia lawa in dona chwa ma kha Iran le US te chuan omana nuclear chungchang in biak na voinga an neya ma se uranium ti pun tur zat bituk siama anin rem hlei theilawani Nigeria amiswalin an shen mek te chwa turin sarkarin theitop chwa atum Jammu and Kashmir lammi India khwale tuini na nei Ranjit Singh chu July ni sompanga khan Nigeria a Fairfax te chetna kitnapani a Union Minister chuan India a aron le theinan theitop chwa ani thu soin niamia Indian Embassy te nen po an thok ho ti soibok July ni sompanga khan niamia changa KM za somle hla a Fairfax ten chet thoin Indian mi pani an thing nge a Ranjit hi ral thuam keng mi then khatin anmana West Africa a company pakhata na thok me kani a India sarkar chuan Nigeria Indian Embassy te chu mala tur shil ngalin Ranjit chwa ani theinan hian theito pan chwa me ka Nigeria sarkar te nen po in beto in nuna chan ta te ruang ba ka Ranjit po hi India a alet lenge theinan ma anlak tur thuan tiam bokani ruk bawani ni hian achung te chuan an be pop theilo ngala ruk bawani thu hi achung te hian atu ka Ranjit chian te ka tangin an sheve chawa anu pui chuan athona company te chu be pop ma se chana du om tak ero adong lawa apasal chu boina chwawe la hian ram hnuaya atlan chiani nan lo shilani Nigeria a hian ram dangmi na thoka om an thanhem hle a Fairfax te hian hengmi te hi an bitum tlang puya kumin chung po hian tranpui tu pola thokle Nigeria aral tlan tam tak chu ruk po an lo ni to bok kumsang ni somni pathum July thla chang kha Nigeria hi sipain ro rel na hnuaya omen hemi nu chang hian anram chung hi ahim lo hle a ro rel tu sipai pol te hian tharum mangin mi pui an thununa abek takin thingtlang khwa phei chuan anun rong zwala Al-Qaeda le Islam ram then khatin heng sipai te hi an pui thin ani ole khati zong khatun chuma tara kan puan theite chu ni le report mai sela min lo clear saka min lo like sak chin tu te chunga kan lo me